Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu radi le remrati zaute. Assembly Secretariat thok tu som pakhat lak to appointment order suit sakte chu Guwahati High Court Aizawl bench chuan an na chunjom turin thutluk na asiam. Special Court Prevention of Corruption in Tun Naya Thiam Lawa Chantir CADC Chairman Kali Kumar Tongchang ya chu MDC ani na achangin pai ani. India namchong choi moina Bhartiya Bharat Utsav chu Lucknow chan ani. Vice President Jagdeep Dhankar chuan vo in hian Bihar atlo don. Assembly Secretariat thok tu som pakhat lak to appointment order suit sakte chu Guwahati High Court Aizawl bench chuan an na chunjom turin thutluk na asiam. Nalak suit le ani chungchanga hian hambutu zinga mi pathum leram liani sailo Melissa lerem ruati le Samuel lerem ruata zote te chu korta anzwal kawa an chungchanga thutluk na hi ni laini khan puan ani a High Court Judge Pu Nelson sailo chuan thuboi thelu tu te le khapui mo sang omte aje chian na achangin Assembly Secretariat noya nalak na khan dan ang taka advertisements wa ani baka nalak hi the Mizoram Legislative Assembly Secretariat Recruitment and Conditions of Service Rules sang khazakwa som kwa panga anga kalpuyani ati a Selection Committee chuan atling le tlate hnen appointment order pek chu kumin July Niriat Khan suit le ani ati a heiwangin an na hi tho chunjom turin thutluk na asiam Judge chuan nalak suit le ani ati a thunei tu sang hne na changa thudon anga suit ani thu tarlan ani ati a nalak suit ani hnu hian in soifia turasha tirna potswa ani ati bok nalak suit le ani chan chu nadil tu zinga tling zo ve lauten nalaka hian indu sakna uchuak taka anga thildik lo in phum anga an soya wangle lung oilo na anlan tir wangni in alanga hetianga thil omdan ani awang hian nalak to sa sut le chu thildik ni lawa alana wangin court chuan Assembly Secretariat in dan anga na lo pek to chu an na thok chhunjom le turin thutluk na asiam ani Power and Electricity Minister Puarla Zirliana chuan Nabert Maya Mizoram District Shangshang som pakata thlai chin na Rambo big somnga pakhat zeta electric eng petura malak mek ani thu asoi Nimena Aizawl Press la pa chanchin bumi te komna a Puarla Zirliana chuan Thenzola kolphetha megawatt som pe chhuak thei grid connected solar power plant siam mek ani thule ni thachak na manga kolphetha siam chhuana tur anruwa man na siam te po number chuan pomin asiam na tur sum hashwai po andong to ni in asoya minister hian Mizoram puma prepaid smart meter man tuma malak mek ani thuatar langa ama ero chu anruwa man ang huna an mang theidon lo ni in asoi Hethili sarkar lai pui malang na pakhat revamp distribution sector scheme noya kalpui ni in man ani huna chuan electric chit man hi pek lok angai to don ani kumsang ni som pakwa achanga kumsang ni som ni pathum tunhai kumli chungin Mizoram electric service connection thar singli sangli jasari somsari pek chwa ani a kumin ju ni som thungtlem khan Mizoram puma electric pot chung kwa nwai ni singriat sangruk le zariat som kwa paruk anom mek ni in asoi Mizoram sarkar in tunhai kumli chunga power le na na summan chu seng viable se sang khazariat som thum panga le mai som thum pakwa ni a ahun taka bil pek lawa wanga an sum choi bel khom chu cheng viable se som panga le noi som pali atling to bok ani ati Mizoram hian ni thachak na manga solar energy mangin hunlia kolphetha megawatt som hi pariat le 0.0 som thum pakhat siam chwa to ani a minister chuan solar energy hi man na sadu ma se Mizoram hun ma ten a inrem lawa wangin aman theiri lawani ati a tundin huna power department a hian na thok tu nget mi sang khajani le pakwan omeka regular sanction po sang ni za somruk pathuma omlain sang khajani pakwa chau no kha ani a thok tu anin dei launa sahle ani ati Dudashan Aizawl Joint Director le Head of News na chelmek tu Pu Nampi Bo Marine Mai chuan Nimin Khan se chi patlo a se chip district Borsa pu David Lal Thantuang anen anin kom Borsap che na ina anin kom na Pu Nampi Bo Marine Mai chuan India Information Service IIS na thok shang le Mizoram Central Media DDK le AIR te baka field publicity te malak na shang te soife in Press Information Bureau PIB kaltlanga state sarkar che dvel na shang puanzar ani dan tlang puye soya sarkar lai pui malak na shang Mizoram state chunga district shang kalpuya ni dan tur tele warzok le na sazoka media kaltlanga puanzar ani theina tura atho puya se chi borsap le atho puite asom ani
pu David al thantuang at pu in Serchep district din muntlang puite lo shilin a theile achul anga tho ho pu ni zel dan tur thu soin information service mai baka district mason na turata na chule pui mo shangte an soidun bok pu nampi bo marine mai hi se chipa akashwani AIRPTC pusilal mingluale DDK stringer pulom hlir ralte ten enjoy ani Mizoram Sarkar chuan Myanmar ral tan mek ti an biometric le biographic data lak sakri launi se ti in thutluk na asiam nilai ni tlaya Council of Ministers in khomzo nuwa chanchin bumi te an akom na hian Information and Public Relation Minister Pulal Rat ki machwan Mizoram Myanmar ral tan sing thum chuang mek te mitnau te thalak an kutzia lak le an chanchin kim chang lakhom tura sarkar lai puin aronti chu Council of Ministers chut khom chuan tun din huna kalpui ri launi se ati thu asoya tuna hian in thlan puilo tura wangin sarkar na thokte an buai emema in thlan puan ani nuwa phei chuan khodang hoi man lawa na an tho angai dona wangin he na thok tura Ministry of Home Affairs in aronti hi kalpui ri launi se anti ani ati Subaka Myanmar achanga renral tlanti hi Mizoram mi te thisen zom puile unau te ani awangin an biometric le biographic data lo lakhi in thlarshana angin alang theidon ani ati a chuwangin tundin huna chuan kalpui achulri lawani ati United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR an siam lai khan India chuan aming aziak velawa hemi nu hian protocol an siama po atil velo hemi awang hian laina thlema se Myanmar achanga zo faron tlan sia ti refugee din mundik tak pek thei an nilawani ati a sarkar lai puya an mani enkol na tura voi tam tak deal ani chungin a har sa hle ani ati a chuti chung chuan unau na chu thei ang lo tuam hlomin no pang sikul kalwal asang tel chuan Mizoram ma le khazir chhun zomin zirlai bu a thlona pek ba ka chachhun po Mizoram chunga zirlai ti ang bokin a thlonin andong ve ani ati Special Court Prevention of Corruption in Tun Naya Thiam Lawa Chantir Kumli Lungin Tang Tur Le Cheng Noi Li Choi Tura Ashem Chakma Autonomous District Council CADC Chairman Kali Kumar Tongchang Ya chu MDC ani na achangin pai ani CADC Information and Public Relation Department in Tuwatswa Chuan Kali Kumar Tongchang Ya hin nilai ni Chang Khan Member of District Council MDC ani na achangin by Ania, Chakma Autonomous District Council Constitution and Conduct of Business etc. rules, Sangni Somni Panitlo Chanin, Bandir Ani Tuan Tutswa Chuan Atarlang. CADC Deputy Chairman Sondor Muni Chakma Chuan Tongchang Ya Ban Ani Tu Hitupe Katswa, Chakma Autonomous District Council Constitution and Conduct of Business etc. rules, Sangni Somni Pania Chuan, MDC de Kumni Ayatliam Lolung in Tang to record in Shim na Peg Reng Chu, MDC and na achanga bantir turti ani heti lai hian court in thiam lo a chantira a shemna chungchanga tongchang ya hi thathum chung chu ban ani na hi ti puitlin ala niri don lova court sangzo ka zwal ko thei hun chung hi nga ani don ani chumi ti tur chuan an mani court thuthluk na thara chuan CADC Shatirang Kali Kumar Tongchang ya hi special judge pu HTC lawin chan chuan thochani khan NLCPR sumcheng mai za somsari pakwa e ruk thubwa ya thiam lo a chantira thole ni khan shemna puangin kumli tang turle cheng noi li choi turin ati a lung ina khung ngal ani Chanchinthar hi Akashwani Aizawl changa puan ani Directorate of Revenue Intelligence DRI official le machangmi pathum police nan man champaya DRI official ni inchal mi pahni operation an nei thu report don chu champhai police te chuan phimphur takabo zuya chui chiang halin heng DRI official le machangmi pahni le an thurwal pui pakhat hian September ni sompariat khan lir thei vei wak en diktura in soin khan kon police check gate an tloa ni somni panga khan heng mi le machang te hian mi pakhat chu poisa pek lo chuan mana wawin poisa enga mozat an lak lui sakti shat ani bok uluk taka chweni nu in he thila in nam noya pu lelthar zeli new champhai PB rozam liani karot champhai le lelthamwana karot champhai de chuni min khan nimin tu khan manan ni a champhai police station a thuboi zialu ngalania an koda chang hian DRI identity card lem pahni man ani bok India namchong choi moina Bhartiya Bharat Utsav chu Lucknow chan ani Bhartiya Bharat Utsav India namchong choi moina atana mantur chu nimina changkhan Lucknow khopuya chan ani a ni somsari panga chung nei tur ni in December ni som pakhat thlenga o ang he huna hian program shang nei shin ani dona Padma Shri award lodong to zong le India namchong shang ai o mi poimo te antel don ani
Vice President Jagdeep Dhankar chuan voin hian Bihar atlo don. Vice President hian Bihar atlo chungin mason na tho sang sang te atlo dona. Hei baka hian Nalanda University a zirlai te le zirtir tu te nen inkom ho na an neyang. Chanchinthar ti to ma in atlang pui. Assembly Secretariat at thok tu som bakhat lak to appointment order suit sakte chu Guwahati High Court Aizawl bench chuan an hachunzom turin thutluk na asiam. Special Court Prevention of Corruption in Tun Naya Thiam Lawa Chantir, CADC Chairman Kali Kumar Tongchang ya zu MDC ani na achangin pai ani. India namchong choi moina Bhartiya Bharat Utsav chu Lucknow chan ani. Vice President Jagdeep Dhankar chuan voin hian Bihar atlo don. Chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani.